dutangira nabigo bigiye bidutunganyiriza byo ni byinshi nkuko ubibona. Nakubwira ngo mu mwanya rero aya pass dutangire hakuru muri 2026 kuri Centre Clinique Hospital. Hey, kwamenya ko filime ya kataje kujya kure. Zanye mu mwaka 2026. Urabyumva? Ngo turengejeho umwaka umwe ku turimo. Ariko ubundi ni ibiki? Hey, kamenya ko filime yaje kuza. Dutangire kwa muganga. Aya pass. Kumbe hakuno hari urimo arajugumira. Hari uri kujugumira hano. Ewe Katarina, nyakuba president arashaka kukureba. Putin ameze nabi. Hey. President arashaka kureba umuntu. Olga, give him clonazepam. Zanapatani dufasha umurwayi hano. Turi gucikwa n'igihe banguka. To order it. Gerageza ugire vuba vuba. Then. Banguka. Aya pass. Looks like the president's schedule just changed. Urebye uburyo president amezemo. Nta kiri guhinduka. General appointment. Dufite rwose kuba kwiheza aba general mwe. Tamara. Ewe Tamara. Mureke yinjire. Wimuheza general. The president has found. Nyakwa general, president ari kuguha umwanya nginjira nta kibazo. Bamuvura ureba. Ariko ubundi president ntiyari ameze neza. Kurumva? Hey, turi president ukunda mbese. Nyakwa president. Tuzasha. Mugabo. Bimeze biti bijyanye na Europe. Forced military enlistment has caused Europe bijyanye ho n'ibya gisirikare. Nta kintu kizima barimo batubwiraho. Gerageza utunganye ukuboko. Impunzi zo ziracyakomeje kuba nyinshi. Abadamu bakomeje kwambuka imipaka bahunga intambara by'umwihariko iri kubera muri za Belarus. Urumva rero turimo turibaza ari iki tubikomeze gukurikirana kubiri kujya mbere hano. Bisa nkaho rwose twakavuganye namwe mu bashinzwe ibiremwa bya muntu bakagereza gukomeza koroshya ibiri kujya mbere ku mipaka. Ariko wumve ngo ibikorwa biri kujya mbere ntago byoroshye. Kwibohora nibyo biri kuvugwa hanze hangaha. Abantu bose barimo barageza kugenda bavuga bityo kubigeraho ntago byoroshye. Wadufashije wa mugabo murwayi kameze nabi. We as honorable people bisa nkaho n'abantu b'icyubahiro dufite. Okay. Babasha kuma badufunguraho n'imipaka. Buretse president tumukubita agashinge gakomeze kamufasha umugabo yiherereho ibintu byose. UK iravuga iki? UK nawe murayitekerezaho. Usanga turimo tureza kuburiramo imbaraga. Ariko uko byagenda kose intebe yawe ntabwo barimo bayifasha. Nyakubahwa president, ibiri biho hano n'urugo turarubura. Inflation has gusikiriho highest level in bisa nkaho ibintu byagereye bigeragezwa imyaka 30 yose yarihishe. Have affected themselves. Bisa nkaho n'ubu burwayi bwawe bafite mu ruhare. Amerika se irabivuga hiki? Amerika irabivuga hiki? Putin ameze nabi. Their interference in the affair. Ikiriho nuko ibintu rwose bisa nkaho bitandukanye. Nta birenze nakubwira. Energy dependence upon us. Gusa bose barimo bararwanira imbaraga zo kuba baturwanya twese. And related catastrophes. Ikiriho barimo barageze gutanga gasopo. This has ariko uko biri kose USA roughly 165 billion. Abanyamerika barimo baragereza kuba basohora biliyoni 160 z'amadolari zo kugira ibintu bisoze. By 2000 bityo urumva muri 2027 bishoboka kuba rwose ibintu byazagiraho igikorwa. Ariko none ibimenyetso biragaragara yuko abanyamerika aribo bashobora kuba barasoza ibi bintu. Kubera iki? Due to of coastal cities. Abanyamerika bashobora kuba aribo bafite urukingo rw'ibiri kujya mbere. Kandi none n'imitima yacu temperatures up to 60. Turabyumva ubushyuhe bwarazamutse bugeze kuri dogere 60. Ni ibintu bitoroshye nka president kugira ngo byumve. Ariko ikiriho cyose abanyamerika nibo babiri inyuma kwizamuka ry'ubushyuhe bateza abantu ubushyuhe ibintu byose bijya mu bushyuhe. Dore president Putin ukuru yabaye ese nabi. Twagiye imbere h'umwaka umwesha urumva. Tugaruka hakuno muri Soviet Union muri Mereteki mu 1960 badushujeho inyuma. Wicara hasi urye. Hari ibyo Putin yatangiye kwibuka. Ni ushaka ko nkora iki? Putin ari byo yatangiye kwibuka disi mu myaka yashize. Tuvuye muri 2026 dusubiye mu 1960.
ndakwinginze irya twavuye mu muryango ukenye tuva mu muryango utoroshye umva ibi biryo nubwo tubirya birangiza igifu cyacu ngayo nguko biryo nubwo birimo biraribwa birangiza igifu birahirerera turore Cousins Maria Ivanovna and Vladimir. uko byagenda kose Vladimir Maria azabane nawe azakurinde azaguhore hafi mama ndakwinginze ntubikore dore Putin akiri uruhinja Putin none aragifite imyaka nk'itanu umva ntabwo nshobora kuba nakurinda ngwino basi weje amusengera ati Maria azakurinda azakujya imbere wowe nyibagirwa kubera icyo ariko genda wacyana mama yaratujugunye ni nkuru ya Putin turiho dusize arembye arimo aribuka kera akiri umwana muto ko yagiye kugenda ava mu byaro mama mutaye ibintu nibiba byoroshye mubyeyi kwikura umwana gasezerera umwana umenya ko ibintu bitoroshye umwana urumva umwana umwana yaragize ati umbabarire ibi bintu ndumva nazigera nkubabarira umwana nuko yakomeje niwe Putin twinjira mu gihe cy'abana cyane 1993 mu Moscow Kremlin. Congratulations on your new position. Felicitation kuri position yawe nshyashya rero ubashe kubabona dukurikiranye rwose polisi kunemara gutwazamo ibintu uko bimeze moto umugabo yaragiye arazamuka aragenda yibuka keriyo n'ukuntu yagiye azamukaho baragenda batuvanga vanga rero ukuntu urumva ngayo nguko turi kugona. Who would have thought? Ibintu birakomeye cyane arakwereka Putin mu mizamukire ye dusize nyina muta muri gare ya moshi baragenda batuvanga vanga mo gace gace nuko nyine turabyihanganira president afite ibihe bitoroshye. The Security Council. Urumva president kuva mu kwa 12 rwose yaje kwakira kanseri Uburusiya ubu niburafata umwanzuro bw'imivurirwe yiwe. President wa rero afite ikirwara cya kanseri urumva Jokar's death seal our victory in Chechnya. Uko biri kose dozukara aramutse apfuye ibintu ntabwo byaba byoroshye kuba twagira ku nsinzi z'icyo dukeneye kugeraho. Okay. Sawa fasha none President aha ari bubi fasha tugeze mu cyumba cyo kuruhukiramo bathroom mujyana muri bedroom barakurura bajyana bedroom ngayo nguko. You know, Boris may feel uncomfortable with Boris agomba kwiyumva neza. So wait for us in the ariko nta bintu dushaka yuko bigaragara bibwerekana ibitandukanye nk'uko umugabo yakaba yifuza kubona ntabyo dushaka byerekana ibimurangaho neza bijyanye n'uburwayi bwiwe. Mugabo hano Putin Vladimir yinjiraho perezida yicara afite abari kugendana nabo gusa basa nk'ari spirituel batagaragara ahari baraba bahari natwe turahari ni Putin twatangiye komeza suzuma uko umugabo afite ikirwara kitamworoheye muri 2026 amerewe nabi yicara ku ntebe icyo gihe ataranatorwa nawe utayikunda gusa asa nk'afite imizi mirimo imugendaho reba iyo He's making himself at home. reba aho wowe ubwawe ushobora kuba wagira iwawe. Had you listened, Thomas? Njye ntabwo wakabaye ibyumva ko atari ubugoryi ariko by'ukuri byakabaye ibyawe basi. Ndi isaha umugabo arimura ngayo ngoko nawe utarota umugabo nawe yari afite inzozi zo kuba umuyobozi. Iyi ntebe nkayicaraho dore byo bigize Mr. President. Nyakubahwa presidente aricuye do perezida wibuke ngo afite virusi afite kanseri iteye ukuntu kana Vladimir aho twatagiriye arimo arihereraho ngabo yakubise mico kunywa do
asukayo nk'unywa amazi. Twigarukira muri ya myaka yacu badutagamo, baragenda badutamo batuzungurutsa. Igice bagakira 31 muri Leningrad. Ngwino sha hano zakunda. Dore abakiriye Putin mu gihe cye ubwo yatarubwaga n'umubyeyi we. I think you'll love it. Gace kuraza kuhakunda. Dore aho batuzanye. Barajunditse harimo na kakandi karimo kagendana na Putin. Twakabonye. Barajunditse. This is my son. Uyu ni umuhungu wanjye. He's a little explorer. Ngira ngo rwose namubasobanurira. Avuye mu rugendo rurerure muri Krasnoyarsk. Baravuga iki wabo kirasha Nevrofursk. Urumva? He's someone special. Shakwinginze. Kina nabo ntutinde gutaha. Just be home before 9. Uze kuba uri mu rugo mbere y'9. Urumva? Ubwo ni mbere y'isa 3. Bas. Ubu uri mu rugo ntukererwe gutaha. Excuse me. Mumbabarire. Uyu murongo n'uwiki bose barajunditse nawe uvuga. Ese ari ikidasanzwe muri kuryamo hariya? Komeje kubaje. Uwinjiye wese do arasohoka ajunditse. Abara bose amatama yabaye nuko. Hey, Putin turi gutangira n'umwibutsa yuko MTN Express dusangane yabaraya. DJ Mahoro ari ubigize muri kugira film bagiro 5/5. Aya basi. Production kuri microphone. Turi ku murongo. Bano umurongo bariho. Barebura urujisho. Putin akiri muto baragenda badusubiza inyuma batugarura. Ewe apinko arasuka. Eko. Abandi bafata. Open your mouth. Umva rero ivuduka nibiri mu kanwa kawe biraza kuba wabyumvaho neza. Last night, he keeps the... Turayiryamana paka ijoro ryose tukabyuka tukijunditse. Urumva? Biragufasha. No. Bas. Nukuza ukagura ukanywa ukajundika. Ubwo miliyo wararanye ukagura iki? We byuka sha amafaranga. Uyu wazana atavunje. Okay? Yes. Fata twikeneye cyane. Radufata. Enda we ngongeze sha. Fita agafaranga. Ngaho kubitana kavuduka. Ibihugu binywa inzoga shawo n'ikitwa itabi. Hey, so ubukonje bigira yuko birarura atsira. Putin mu winja bwe. Iyo kabyari byamunaniye. Arasohokana inote mu bana bashonje. Would you buy me a round 2? No. Ugiye kujya muri round ya kabiri. No money. Na amafaranga mfite. Fine. Ayo turayafata. Navuze waya. Semi. Umubone ba. Arakandagira. Hey. Mugabo baramusatse hano gasore amafaranga barayitiza. Stand up to him or you'll have no life here. Ufite guhagaruka. Hano nudahaguruka nta buzima afite. Hakukangana n'umuntu igishi. Karitaso uranguramo naso. Hondo umuntu ari Putin barwana mu buto bwe baramukoma. Baramukoma. Wibuka ibi byose ari kugenda byibuka. Ari mu bitaro n'indembe. Ari mu bitaro n'indembe ari baragenda byibuka ubuto bw'uko yagiye abinyuramo. Yaragutse afunga ingumi. Uyu nayo byaravuga. Sawa none byari byiza. Wanna be one of us? Niba ushaka kuba umwe muri twe ufite kuzajya wibuka igihe cyo gupfa urapfukama ntabwo uhagarara. Amafaranga yanjye nayasubirana. Ugomba kwiga byinshi. Twigarukira hakuno. Twashaje. Putin nguwo arimo aragenda. Gusa biko byose nibyo arimo aragenda yibuka hari kwa muganga. Ukuntu yabonye ubuyobozi ukuntu yagiye azamuka mu buzima bugoranye. Ni muri Moscow Kremlin 9/6 mu cyumweru cya 1996. Ngayo nguko yazaga kuvuga nawe n'aba perezida mu minsi nk'itatu Kirdrev twakabaye tumwisha. Kandi ndizera yuko ibintu byakabaye bigiye mu murongo neza. Niko gukemurira ibyo urugamba.
ibintu byose tukabihagaraho neza ku buryo ibintu nabirenze birakomeza kuba byaduhagararaho bitubuza kuba twakomeza umurwano wacu. Icyambere ni sinyari cyangwa se tugakoreza za Dave telefone ziwe ariko ntidutume ari ukora guhamagara se cyane. Okay, there is a small problem though. Cyonzi cyari ibibazo bisa nk'ari bitoya bigomba gukemuka ariko nagira tumenye neza code y'ibikorwa tumenye uburyo ibintu byose tugomba kuba twabihitamo. Kumbu yafite ibigenda bimwongorera hano wangiza igihe ari umugabo ubizi ariko uwe mugabo uvuga ubizi Bill Clinton abiziho perezida wa Amerika. Hey, Bill Clinton kiri kuba afite icyo abiziho utesha ushatse kuvuga iki? 1996 Israel kono muri Cairo. Uyu munsi twahuye hano rwose mu nama ihuje ibihugu turashimira bamwe mu bagiye bava muri Egiputa n'abandi mu baje do ni inama y'amahoro. Day on which the whole free world came together. Turifuza yuko isi izikaba umwe nta kurwanya. Dore Bill Clinton yari yaje guhura na perezida w'Uburusiya Mr. Bill. Nyakubahwa Bill Clinton turamwakiriye rwose mu byubahiro bye byo kuba yaje kubana natwe. Pasika kazi mu ka Putin kari kabagaza hagati ntibakabonaga ngo bafotoraga ibyabo. Tugaruka muri Chechnya nyuma y'ukwezi kumwe. Muri Chechnya bagaba basinye amahoro arambye. Chechnya barimo barakupimirwa muri Chechnya. Putin ibyo byose arimo arabyibuka. Ndegeze intambara zarazamutse birikira igitoni icyo gihe bari basinyanye iby'amahoro. Ntabwo turi bwicane nyakubahwa president uko byagenda kose ntabwo turi butegereze uko abajemo barimo baratwinjirira cyane. Turaha byombo birafatwa ndegeze intambara ziri mu birere za Sukoyi zazamutse reka sinakubwira. Sukoyi ziri hejuru. Sukoyi zakurekurira akajyano karwanyaga perezida w'Uburusiya kabagamo ibyebo baramanza baragaharura bakatugarura muri vision kuko duserebura akajye bagahaye perezida akarike muziki reka sinakubwira ukamenya ko DJ Mahoro yabaraye yatuzaniye turaserebura reka sinakubwira do perezida ubwo ngafite kanseri. Putin Vladimir yatanze igitekerezo n'inama dore ngo nuko agenda ngayo kubyina nano yewe ndanezerewe kukubona rwose ngo inuryoherwe kabisa. Ndifuza ko ari wazaba perezida ukurikira iki gihugu rwose. Inama wazanye ni nziza. Ubu Boris tumuriho General Vyakovich Yarurishi arimo arageza kugarura ingabo ngo zikurwanye ku itariki ya 8 rwose muri Volgograd. Imikoro yagaragaye yuko rwose nubwo mwe mwibere mu birori hari abarimo baza kandi abo bose bari mu ngo z'Abarusiya. Mu ngo z'Abarusiya yewe rava baramfite mu ngo z'Abarusiya batangiye kubinjirira rova tabara rova ngwino tabare basi. Mu ngo z'Abarusiya za mbere zatangiye kwinjirirwa. Mwana bamufatije imbunda kuri se ndabinginze uramenye umva niba ari byo ushaka ugomba gutekereza ibintu bitandukanye ko byakugarukira gute se. Aha iri ni itangira. Neviroshkin yarashwe n'umugore wiwe gute se. Wibuke dusize arufashe imbunda yo ndabo bamutungisha imbunda ku mugabo we ngakanguka isasu byarasohotse. Perezida arabyumva bufashe cyangwa bubimba perezida hari iki kivagiri bakitambeje ababintu bambwiye byo birakwabarika bizo umugore yishugama Boris uwo umva ufite kwibagirwa kubaza icyo ushaka umenye ko kikugarukira. Wakubise ipifu wangu kubita ipifu. We have an order to take Nikolai Dmitrievich Kovalyov. Dutegetswe kuza gufata Nikolai Dmitrievich to the Kremlin. Ku cyerekezo
yewe retse urabimenya hari uwo baje gufata ubwo namikira uraza tujyane Nikolai niki kijya mbere umva turi mu mutekano w'igihugu You will delegate your powers to the newly appointed FSC. uri kugerageza kurwanira imbaraga uri mugerageza rwose ko wagira uri gushinzwe n'uwitwa FCC ukorera FCSC ari we Putin Vladimir ni ugushinja Espionage department. yewe nje mvuye muri Espionage department nanjye mvuye muri leta irwanya ibyebe n'ibiyobyabwenge buri umuntu wese ari presentant Putin batanye kugenda bamuzamura uwashinja nagaruka Information Security Service. ushinzwe amakuru y'umujyi rwose Director bose baramwipresentaho Putin yagiye azamuka vuba vuba ibi byose bikarimo arabyibuka ari kwa muganga nanjye nshinzwe umutwe rwose wa organization y'ikiremwa cya muntu muri aperitoma rwose y'umutekano nitwa Nikolai Protronovich. You will put your current tasks aside. Okay, ndifuza yuko mwese rero muba mu ruhande mukuriye kubamo Just one target. kandi umwe kuri umwe akamenya igipimo turiho. Ikihe gipimo? Boris Yeltsin. Boris Yeltsin niwe turi inyuma, tugomba kumuhagarika. Boris tugarukana muri Priyapata cyangwa se Priyapyat mu myaka ibiri nyuma y'uko Chernobyl ibisasu bya Ukraine bisohoka muri Chernobyl ariko turi mu kirashya tunarashyarashya urumva asikewe filime irakomeje ukamenya ko ari MTN Express aho dusanga yabaraye rwose ikomeje tuzanira ubwira nukeneye simukadi tugane rwose ibintu byose turabikora. You can see me. None ushobora kumbona Here for my sins, just like ikiriho n'ibyaha byanjye nibyo birimo bituma rwose nabura to the most gusura kaza ku isi on earth. y'ababi birenze Those are the most wanted. aha ni byinshi uzahabona Soviet Union. wumve ngo na Soviet zunze ubumwe They are hiding from the law enforcement and bafite byinshi barimo bahisha mu mategeko yabo no mu bifatanyirize yabo. Iyi ni imizi mibiri yari yahuye, iyi ni igenda kuri Putin hasi hejuru gusa uyu kureba karaha nuko akabona iyi mirakomeje yiswe Putin. None se ni gute bishobora kurangirira ahangaha? Mama she hated me. mama ni umwe mu badamu banyangaga. She said I destroyed her life when I was born. Yavuze yuko azanyangiriza ubuzima kuva navuka kandi byarangiye abwangije. So None I have dedicated mine to saving other girls. mfite gufata umwanzuro rwose y'umuntu nkanjye All them from bad mothers. y'uburyo ngomba kuba nabaho nk'uwagize umubyeyi mubi. What's your name? None se izina ryawe ni irihe? Call me Legion. Wumamagare igihugu cyangwa se ubwoko. I am many. Nitwa byinshi. Hey, nitwa byinshi. Cesium, a radioactive metal that penetrated the soil after. Twe mu kugenda kwacu nta muntu utubona. Cesium penetrates your muscles, Ugerageze rwose wirebe nawe ubwawe n'amaso zawe. organs. Urebe imyifatire yawe uko urimo witwara. Is there anyone in town? None se hari undi muntu hano uwo ari we wese hano muri uyu mujyi wabuze ibyacu? Hey, That's the guy, hari umugabo hano Petrov. uyu Petrov He used to be an army scientist. yameze rwose nk'igisasu cya kirimbuzi. Children died after the meltdown. Yishe abana benshi abicishije virus. Umugabo mubi. The light turns a vivid red. Gusa ubwo igihe There's a lot of cesium. ubwo urumuri rwahindukaga umutuku Aluminium took it as a radioactive. ibintu byinshi byagiye bihinduka. And extract pure cesium. Kugira ngo rero Do you want to? ukurikije ibikorwa umugabo yagiye akora Why had he kicked the bucket yet? Wasn't that thing supposed to be deadly? ariko uko biri kose abantu bakabonye ubutabera ntabwo iyi virusi bakaretse isohoka. Fail me. Ntunenguhe. No! The damn army always has inventions that are 20 years ahead. You can also use cesium too. Ntiwabyumva She wanted to kill and umugabo virusi yarayirekuye
iri kwica abantu. KGB will buy it in bulk from us. Na KGB asa nkaho arimo agerageza kutuguraho igitabo, abagereza kugenda batwereka amateka ya Vladimir Putin. Turacyari muri Russia, masaha iko agenda yikaraga. Ubuku umugabo ararwaye mu bitaro, mese nabi. Filimi ikomeje. Baratwereka uko umugabo yagiye agurisha imiti, virusi ijya no kuba yasohoka ijya hanze. Umugabo yari arimo yibungana ku muhanda. Mumwishyure sha, ndabona ibintu ari sawa. Abarusiya kwishyura hano uramwica, birasa nkaho ariyo nzira yonyine. Gusa uzabyishyura. Umugabo hano kwishyurwa batangiye kuganira iby'ubwishyu hano bihinduka uwazanye virusi. Ikiro irebere ibyo byose Putin yari abirimo. Igarukira 9-8 muri Dresden, kuri ofisi ya KGB muri Berlin. Putin ko naza atakoze ariko. You took my advice to heart, Vova, but events have changed. Voka batangiye kuyihishahisha gusa bahisha. Abayigenderagaho bari benshi. To the villa instead Irukanka uve mu nzu of the KGB. Kuko abanetsi bari kuneka KGB barimo baraza. N'abagermani barimo barashaka kuba bakwangiza ibintu byose. Gonna be worth more than. Bityo ibintu birakubana bibi. Vuba. Nutuzi mutura tugenda tumubwira kari kumubwira ngo tibika. Tibikuva hanga. Kiravugwa. 6,000 Bundeswehr sappers have just Ibihumbi 6 bya Benson biraza kuba byava ku bibambasi bya Berlin. Bityo utagize icyo ukora irakomeza kuba bibi. we here are overthrowing your regime. Abantu barimo barageza kukumva gusa uko byagenda kose. Do you think they're headed? Sinzi niba utekereza yuko wabihagararira none ahangaha. Aya pasi ugabana afashe ibifaranga aramena ariruka. Putin ibifaranga aramena ariruka. Bamuziye bamaze kumenya ibiri gukorwa. Yaba n'amadosiye hano bayagezeho byaba bibi. Amadosiye tugomba kuyangiza. Vladimir Putin. Liyetona ni Vladimir Putin. Nyene yuko rwose ufasha abo Busovieti basa nkaho bandiho. Ebana Moscow yose isa nkaho rwose ari urusaku gusa. Longer exists. Ibintu rero nibyoroshye. Umva uramenye. Ibitwika reka nze mwerekesha ko tubigenza. They're closing in on us, Lieutenant Colonel. Ibintu ntabwo byoroshye Liyetona Colonel. Try talking to them. Wagerageje ukabavugisha basaze. Friendship between the USSR and the GDR. Aba bose barimo baragereza kuba bakoreshwamo n'aba GDR kugira ngo babashe kuba bakomeza kudutereza hejuru. Chaos of friendship between the USSR and the GDR. Aba bose batworerwaho kubera GDR bakiremo urusasu tangira kurasa mu baturage. Hobbies Mercedes and run. Ibyo murimo mukora mufate Mercedes mwirukanka, mutabikoze murapfira. Akazi muhano karagenda kamubwira sha. Bakubura bufite akazi mukagenda kamubwira icyo gukora. Menya ko bitoroshye. Yewe. Uze rwose nagiye dufite turangiza uraha nagiye dufite. Modoka barayifashe benzi bagabo banayikurikiza umuriro. Hano dore kwirukanka ku mihanda. Ko bitari byoroshye mu bihe twanyuzemo. Nako byari byoroshye. Kwigarukira ku bana. Ingofero yanjye shaje. Asike. Kwe muri pana. Ariko se ushaka gomba mugabo. You saw the hats later out. Umva ingofero turayibye. Ibintu byose rwose bikorwa ari by'agaciro. No. Bayibonye Putin icyo gihe twari turi kumwe tukiri muto baragenda batusubizaho inyuma. You know this guy? Tubashe kuba twasobanukirwa uyu mugabo muramuzira uko biri kose uramwambuye.
umugabo yambuye barimo bagenda mu nzira bafata ka taxi voiture bafata agatagisi Putin akiri muto ngayo nguko turaparamira Where's to? The Hermitage. Alright. tugiye muri Hermitage You driving barefoot. ubundi kubera icyo twarisha ibirenge My shoes. mvana by'inkweto mwana by'inkweto umugabo urara twarisha imodoka ibirenge Looks like the lights are broken. umva umuhanda urafunze ntabwo ubibona amatara yaduhagaritse umva tugende Are you kidding? murimo murakina ariko For a high stakes. turakwishyura dubure kuyo twumvikanye Devil. okay uko mubishaka feruje zabahagaritse bava ku murongo baratwaza nibyo Putin arimo yibuka ari kwa muganga yuko ubuzima bumeze nabi hagarara ngasha hagarara Get out of the car. sohoka mu modoka Pigs. ingurube zinswa gusa ngo ni ingurube zinswa damn it pigs hey You know the fine for running. urabizi They rigged the lights to force. iyo itara ryaguhagaritse They want a bribe. urahagarara ntabwo ugenda umugabo yakoze maha abereka ndangamutwe I did a real. utubabarire koroneli ntabwo twari twagusobanukiwe uyu kubyumva yegera vora mwabaswa mwe muri abashenze gusa batwara imodoka kakana k'akazimuzimu we muraba mukora ibintu by'ubugoryi gusa kurikira urebe Almost ran him over. se umurambi ukanga gutya wapi nagiye yaje anafata icyombo rebana dufite imodoka irimo iragenda umva mwituze ari kumutuza babwire plaque gusa Can you even reach the pedals? hase wewe ibirenge byabundi bigera kuri pedale ra uko nshoboye pedale birageraho uko nshoboye dore imodoka uzi gutwara ariko sinigeze ntwara birenze So the kids can see us. mwe mutuze rwose niba mushaka no kurebera mu madirishya musimbuke mugende ngewe birenge no kugera kuri pedale ni ikibazo dore imodoka ngiragonga kurikira urebe baragenda batwereka aho twana twabashije kubera utuzimuzimu ikirenge cyanjye twiruke ikirenge cyanjye rwose bigenze nabi bana baradize hano ko barimo bagenda hagarara we hari uwaje arasa nyuma yabo hari uwaje arasa basi muhagarara aho ngaho muhagarare cyangwa ndase komeza kugenda umwana ni ibyamubayeho komeza agenda gusa inyuma hari uwaje ashyiramo amasasu sasu ni kuvuga akakararira arimo aragahagarika kararira sasu nyakubahwa perezida tugaruka fata ibyicaro sha Perestuv basi do Putin nguwo wibuka afite uburwayi buteye ukuntu muri iyi minsi I'm not going to deceive myself that ntabwo ibintu ngiye kubikoraho njyewe ubwanjye Russia, if we maintain ntabwo biri ibintu biri butworohere n'Uburusiya something beyond the media circus. biragaragara yuko n'itangazamakuru isa nkaho rigiye kurwa mu byacu no mu masare ibintu bigiye kuba ibibazo tutabonye urukingo umuti utabonetse biraba ikibazo do Putin Mr. President. nyakubahwa president uravuga I'm not going to deceive myself. njyewe ubwanjye ntabwo ngiye kwirwanya ngomba gushaka urukingo aho rushoboka I'm not going to deceive my ari urumva nanjye ubwanjye nari nagiye kubirebaho things ariko affected the kubw'ubugingo bw'abarusiya ngurarwaye umva wenda arwaye ariko urukingo rugomba kuboneka kandi abanyamerika nibo barufite that the bagombe baduha urukingo rw'abanyamerika nubwo nabo numva ngo ntiburubohereye kurubona expected the South ariko Russia. vuba Burusiya turaguhereza urukingo bya nyabyo urukingo turaruguha To inspire the modern Russian. ntugire ikibazo rwose ibyo bintu nk'Uburusiya tubiri inyuma abanyamerika urukingo barimo bararushaka vuba byihuse tuva tugaruka hakuno hari urimo arirukanka wirukankano biri guturika kumva afite urukese arimo yirukankana wiruke dusizeho kwa Putin barimo baganira ku bijyanye n'urukingo bagomba kugura mu banyamerika hari uri kwirukankana ikiburufu cyese hano ari kukirukankana hano
kirufu kese yageze aha yinjira imodoka aratwaza urukingo usye umwanda Victor arimo arahamagara imodoka irimo irashyirwa hasi ufite umuti muri kese cyangwa wabaswa ngo buri wese arimo arangurikirana biribiki mugabo we tubwire niba ufite umuti turagukorera umutekano ariko mu bundi binibiki mwamaye barimo barica buri umwe ibintu byose muri rabu byabaye ibindi ibazi muti Putin arimo arashaka muri Amerika byabaye ibindi umva gerageza wumve yuko abagufasha bari mu nzira yawe bakuzira sasa umugabo uramushwangira Victor turavugana bimeze neza Victor baramutoboye Victor baramutoboye ibi bintu ntabwo byoroshye kubibona basi ikese barayijyana urukingo zecyuwa kese barayitwaye umva musere misiyo yawe ni ukugarura iriya kese igiye ibi bintu birakenewe kandi urabizi yuko ari gukora muri C-team hari abo dufite bakeneye urukingo mu masaha make cyane kora ibishoboka rero umva mwana iyi misiyo niyo kuzana urukingo utaza kumbwira yuko wari ubuze mu gihe cyawe ibi ngibi ni ibitangaza by'iriho birajya mbere sha umva nta mwanya dufite kandi wibuke yuko n'umwana wawe uru rukingo ashobora kurukeneraho bityo rero kuva ku mukobwa wawe akenera uko nawe afashwa kugira ngo amaso yawe afunguke neza akazi gakorwe neza bavuza n'urukingo turangize misiyo aya pasi ziratwarwa sorara mumeze mute abanyakubahwa iyi shusho dufite ya satelite iri kutwereka rwose barimo bagenda iminsi ibiri mwana urukingo rwarajyanwe ibintu byabaye bibi abarusiya barimo barashaka urwo rukingo ariko nanone hari umwe mu barimo barageza kuba barutwara bityo rero ishusho murimo murabona mushyiramo imbaraga zishoboka mutaza kuba mwatuma aba bantu bumvikanaho n'abarusiya ngo urukingo barujyane uko biboneye urukingo turarukeneye mu minota nk'itanu mutaza kuba mwahusha mukomeze muzamuka ku minota igera kuri 55 niyo mufite Bruce aho uri mutwarira niwo muzigo w'ingenzi uri hafi yawe rwose utambitsemo gakenya uragera imbere urahura na barimo batwazamo bityo rero we wanapandura ugacapanya papapanya wiva aho urimo urajya nawe uri hafi kuri Alpha Delta Team mugomba kuba standby mwese mwitondera icyo murimo gutwara urijyanye virusi n'abacika nayijyane urukingo rwo tugomba kurubona nyakubahwa nta mpamvu zo gutuma rwose virusi ikomeza kutwinjirira urukingo rwo rugombe ruboneke basore uko mubikoreho neza ibintu bitungane aya pasi misiyo yafashwe Sapphire 1 coming in at 566059er. I'm ready to engage. Do you copy? Over. Sapphire 1 amaso yawe nari mu kirere turakwizeye umuti urimo urajyanwa ukeneye gufata izindi doze zirenze mufite doze zihutirwa kuri virusi nta mugwanyu mufite bityo gutera wongeraho amasaha mwana uri serious yuko shawe ngenda cyafite amasaha 2 mwana dihorere mwana ibi bintu ugomba kubifata mbere yuko amasegonda 10 kurangirana ibi bintu nanjye sinuma bijya kure akavirisi hano kameze nabi gusa Putin nawe wibuka twasize arimo aratwitimira reka sinakubwiye ngayo nguko uyu nuri mu kirere ugomba nawe kubareberera ufata doze hano biranga doze biranga hari minota iri kumushirana inshuti zanjye nanjye nsa nkaho rwose minota narifite 40 irimo indangirana werangiza misiyo uko biri kose uraburi ku butaka vuba aya basi mfite minota 40 kora ibishoboka byose uyu munsi ibintu bigomba kuzura neza Noah umukobwa warimo arakubarira shaka basi Noah tapanga pangano twavuye mu Burusiya turi muri Amerika musore ukapandura caho
muti ubutabarushya bashaka kugura kuboneka nawe byabaye ibibazo. Amerika nayo irimo irawurwanira. Aya basi mu kirere za Sukhoi ziriyo muri fiti 800 n'undi musore yagombaga guhinguranya imihanda n'ubike niko bamubwiye ntabasha kubigeraho neza. Kumbe We're in position. turi muri position. Delta team nayo kururu tubati. Kururu tubati hano. Okay. Sawa. Now we wait. Turategereje. Aya pasi. That gun is an ancient piece of shit. Imbunda kabisa sanga hari igice cy'umwanda nayo. Turabireba. Turabireba. Modoka iraha. Okay. Sawa. Ndamufite. Arimo araza. Minota 2. Uyu nujyanye umuti. Ufite urukingo bamuteze bagomba kurubona. Reaper, target is closing in your position. Igipimo kirimo kiraza muri position yawe. Yacanye imodoka nawe ugomba gukurikira ura. Aya basi kurikira umugabo. Target is right down below. Igipimo gisa nkaho kirimo kikomeza mu burasirazuba over. Bana twagiye natwe. Target at 3 Ukingo nakuducika. Noah arimo araza mu mwanya wawe. Alpha. Usuzume neza ugende kwa Alpha. Aya basi Noah hari nawe fatiraho icyuma. Reaper Go ahead and komeza sha ucumbisha umwotsi. Kamodoka aragatobagura hano. Kamodoka aragatumagura kasinakubwira. Noah sikeye umwanda kwaye nawe n'umutwazi mwiza ku muhanda. Sukhoi nayo mu kirere irimo. Sukhoi nayo mu kirere irimo. target's going to be coming in from Umva Noah igipimo kirimo kiraza uherereye. Ntugihushe. Gihagarike vuba vuba. Noah yavanye imbunda. Fata igipimo. Intercept 10 seconds. Amasago na 10 kwa Noah turaba tugezeyo. Modoka iraza ikitazi ko Noah yayitegereje. Kubisa urusasu hano. Kubita urusasu modoka. It's still on the move. Target iracyakomeje kugenda. Proceed to checkpoint Bravo. Head southwest. Bavandimwe igipimo kiracyakomeje kugenda. Kiri kugana muri tano hasi aha. Basi Noah yarapanze. Bakomeje gukurikira umugabo. Bakomeje gukurikira umugabo. Twavuye mu Burusiya turi muri Amerika. Urukingo Putin akeneye hano rurimo rurajyanwa kandi nibakeneye ko rugerayo. Kugerayo ni ikibazo. Kugera kwa Putin ni ikibazo urukingo. Basi Noah arapanga yiruka. Noah panga yiruka. Scanning. Yana masagonda nk'icumi mube stand by. It's about to quit. Modoka ziri kwirukanka satellite zirafotora byose zirafotora bari kuza kwa Noah abana kati burya aho ngaho urafatisha kasa kuno modoka nayizinga. Noah wakomeje gupanga. Noah yiruka abana bona umuntu. Noah ngomba bona umuntu atabonye umuntu ni ikibazo. Turakurikiye Felisa urusasu urarekukano. Bagabo barimo bariha chawe bagabo bari kuyano na mikino kakarabanza va ku muhanda. Checkpoint Bravo. Yana Bravo bana busuzume neza over. Kwano ubu niwo barimo baragana. Ziri kuva no mwishyamba no Munyamerika yashashe. Na mikino dore bimanukira. Dore bimanukira ikimodoka kiraha. Cyayigutsa kuno. Kiri kuza kuhangana n'ufite urukingo hano. Yari ufite umutare mwana ariko mwana ibintu uskomeze ngibyo muri kandi umwana. Shira hasi umuswa. Urusasu ku kamodoka. Urusasu ufite urukingo. Ufite urusasu hano. Mwana urudu bicariko urimo biranga. Asata akamodoka hano. Karimo yarakokinze. Uyavayo umugabo yakokinze. Umugabo yakokinze hano uri mu bicu amuswa. Sasu banza rabaha. Kofari amutamo. Uri mu bicu amuswa. Yarangiye yarongera sama n'undi ukamusha na mikino n'ukwibura urukingo na mikino modoka banza bayizamura modoka bana ku muhanda wari modoka ngira urenga
Nowa araha icyo atazi ku musozi. Imodoka irimo iraturomboka. Imodoka iri guturomboka. Ikinyusha cyo katsindwa n'Imana. Yewe filime iraha. Approaching 10 point Bravo. Noah, Powell's coming around the corner. Nowa uko biri kose ari mu nguni yawe. Arimo arazerekera iwawe. Basi ufite urukingo akomeje kubacika. Ufite urukingo akomeje kubacika no. Basi Nowa yaje aha. You're gonna be in the crossfire. Stand back, let Noah take. Yeah, we stand by mwana. Nowa sangusubira inyuma. Nowa afate kurasa. Mugabo yahingutse bamutobora shaho. Mugabo yahingutse bamutobagura. Nowa tobora umuntu. Nowa tobora umuntu akamodoka karaburenga. Kandi ko karimo muti. Chuwa irima. Great job. Igipimo urajyaye shakazi keza. Buri wese mu byumve. Confirmed to get back to base. Sophie witegure kugaruka ku birindiro. Igipimo bagishyize hasi. Yasigaranye amasago. Sigaranye iminota 27 sorry. Iminota 27 akazi kakaranje. Yageze aha. Modoka aho yaguye. Rukinga rarufata. Noah, you did really good out there today. Nowa uyu munsi akoze ibintu byiza. Bring you back to base. Ariko ntabwo mugiye kugarukana ku birindiro. Kubw'umukobwa wiwe. Give me a secure line to Reaper. Gerageza ume Wipa ku ruhande rwacu nge nawe. Tuvugane. Wipa. Noah's closing in on your location. Nowa arimo aragereza kuba yamenya aho uherereye neza. Ariko reka nkubwire. But you and I know Urwo rukingo ruramutse rugeze mu baturage. Byaba ibintu bibi. Ngo n'umwana warukeneyeho. to take him out. Bityo we muvane mu bintu Nowa. Vuba vuba. Umwana warukeneyeho ariko ntabwo turumuha. Bas. Dore Nowa ngaragambanirwa. So I finally got the case, huh? Umwana ikese wayibonye sibyo? Yeah, man, you did good. Umwana ubikoze neza. Kuri muri shyiramos. Nubyumva ubwo. Sasu yarikizemo Nowa yumva. No! Yakuzamura imbarutse. Nowa kanze kuye nawe. Mugabo amutanga. Sasu. Hey, Sasu. Gafunguka. Dore Nowa ngo baramwisubira. Rukingo rubagejejeho. Nibarumuhaye. Wari umwana we ngo bagenderamo. Pande ashaka rujya mu bantu. Putin rukeneyeho kopi. Rukeneyeho kopi. Musore manutse. Musore arahanuka. Jawe. Hey. Sasu. Urikiza urusasu hano. Chaho. Reaper, what the hell? Wipa ni ibiki? Ikijyambere aho niki aragiye. Jesus Christ. Yesu Kristo niba agiye Nowa turapfuye. My kid's back. Gerageza unzanire icyo kese ibindi biraza nyuma. All targets are Icyo tubona rero hari imodoka zimanutse z'Abarusiya urumva zari ziteguye kwakira umuzigo. Ni imodoka zigera kuri 15. Wipa Imagery tells me satellite yerekanye ishusho yuko hari imodoka z'Abarusiya zimanutse izari zije kugura urwo rukingo. Uritondera urindi kesi abaguzi baraje kuyitora. Hey. Bashakaga kuyigura bahisemo nabo kwifatiramo n'Abarusiya. Ebana biteguye. Turabaje. Hey. Abarasha bari biteguye kugura imana. Wipa gerageza uvaho ngavu avuba byihuse. Hey. Nawe undebere filime iraha. Kiswe Putin. Hey. Kiswe Putin. Musorano yaregutse imodoka yacana bushyashya. Tumashimisha. Icyuma. Zabarasha nazo zaje. Usigaranye iminota 20 n'ingahe? we got a situation. Safari turacyafite situation aho uvuye hindukira. Go for Reaper. Ugerageze rwose utabare wipamerewe nabi. Bitch out for me. Gerageza rwose ungorera aka kazi. Kandi iminota irimo iramushira nasigaranye 21. I need my next dose as soon Nari nyene undi muti vuba byihuse. You just turn around. Turakwishyura double we hindukira ubikore vuba. as Uri serial completed the mission. iyi mission yari yarangiye. I'm gonna land. Have my shot ready for me. Nigiye kingana iki none ngo nitegure vuba vuba. Do what I'm telling you to do. You Gira vuba vuba bane sinkubwira ibyo gukora ngo urenge. rot in that cockpit when you Subira inyuma ukupita bari ku butaka. hurry up and get it done before. Gerageza ugire vuba vuba. Hari imodoka zikurikiye Wipa. Kumbe Nowa nawe yinjiye umuhanda. Nowa nawe yinjiye umuhanda. Hey.
arirukanga kubw'ubuzima. Wipa zamusi niyo modoka cyangwa yishyira hasi wavuga. Sapphire 1's gonna take. Basha Sapphire maraza kugufasha. Gerageza nawe wifashe. Basu ukumva ko mu hejuru ari indege yarashishije inotano ziraha barazitobagura. Ibyo ni bikiri kujya mbere we Safari wewe bafite na suko yabaginga mwana. Wipa rwose usa nkaho wari umucijemo gato ariko gusa haracyari byinshi byo kuba umuntu yakora. Nowa akomeje kwiruka. Nowa yakuze hakuno aragambaniwe. Yatangira gutrakinga. Nowa ubu niwe gipimo gikurikiye kuri Sukhoi. Approaching the safe house. T-minus 6. Aha nari iminota 30 seconds. Nicyera n'amasegonda make cyane ndabangezeyo. Masegonda 20 kuri 60 ndabandiyo munota umwe. Visual on the target. Mfite igipimo none cyangwa ngomba kurasa. Musore barapakira icyo atazi. Sukhoi yaje gusa narakora vuba. Teza amatwi. Yaho umucaho. Giturika cyamunyuseho. Sasu. Mva ndamufite. Sasu. Nerane kuka. Ndamufite gusa. Bafite napfa kubonwa. Ngayo nguko. Yoho. Ndejano. No ubu ni yahanganye nayo. Nawe ndebe ndege komeje gutangura Sasu. Yeah, I got you now. Ewa ndamufite neza cyane. Ahari magana ndi kumureba. Musore na kanze gupfa. Wibuka bafite n'indi kipe ya Delta iri hasi. Musore injira muri tanu. Don't even think about coming back here before he's dead. Umva nutekereze kugaruka mbere yuko uwo musore apfa. Usiga pfuye. Tibeshya ngo uratekereza kugaruka. Munda taraba. The south entrance of the tunnel. Natwe turi hafi ya tano. Turiteguye. Umva umusore mwinjiye muri tano mumunzana ari muzima cyangwa se mumuzana ari umupfu nabyo byaba ari sawa. Dorabaje guhiga no wasasa. Nanzira yo gusohoka ntaki. Icyo nchizeho $1,000 $100 ku muntu uri kunzanira Nowa. Nowa arabyumva kazi. Tangira gutega no gupanga. Aya basi Putin niyo filime turi kureba. Agakoresho ka MTN Express dusanga aha yabaraya. DJ Maura ari uri mutuzanira. Twinjiye. Barinjira baririmba kwinjira. Gusa aho binjiye. Cyakandagira ibiturikano. Icyo ni iki? Kwahawe. Musore Zabatamo Sasu Musore Zabatamo Iza hano Mwereke Faturu Sasu Wewe Hey Musore Namikino Sasa Kurano No Murro Delta team, give me a sit rep. We tubwire mwana Delta bimeze bite Wapinde umurumura Dore umurambo kwa sote Inguba ni iki? Ndaca hirya. Tuwakurikirana n'abarasha nawe merewe nabi hano. Ukingo baramukeneye perezida wabo merewe nabi Putin. Baragwaya merewe nabi umugabo hano. Hindukije imodoka. Asukaho umuriro nawe. Asukaho umuriro. Dore gisino katwo. Dore gisino. Umuvuduko. Bahindura imodoka gusa. Amikinira. Dore umuvuduko. Dore ikitwa umuvuduko. Nabona we hari muri bagenzi basubiranyamo umweshadoro barusiya wo kabyara we bakeneye urukingo yaraje fata isafu katsindwa imana uri mu biki subirayo yewe yarandashe gusa nambaye antibare sawa uyafunguye grenade umugabo yarafite arayifungura umugabo ayisurira mu modoka amfungura grenade bana soka katsindwa imana katsindwa soka Rabaha umuvuduko Sasu kwa Nowa
sasu irajya mbere wahura n'iki kwa Nowa rusasu urajya mbere umuriro bagabo ko barahari kwahura n'iki yana kugenda byanze abantu ibintu ntabwo byoroshye reka tubuze bazuzuka apanye cyabazuka no yarakibaza cyabazuka bakuyeyo mugabo aramanutse hano bafite imisasu ararekura kubita n'utwaye bazuka kubita umusozi kubita umusozi we dore n'ushongo zirahanukira imodoka wahora n'iki mugabo umurashi mwiza umurashi mwiza dore imodoka zari 15 sigaye barwa dore imodoka wahora n'iki kwa Nowa naho ni byoroshye jinjinjin Filimira wowe uri mu biki baratukana habo Advise you guys are heading right into a construction. hano kwa ugeze ahantu bubakira abantu witware neza ahantu bubakira wewe witware neza gutera kaza mbere banza tamira mbere ya mbere yitamo mugabo mapanzi uranicara ku burusano karimo arakubitwa ibintu bitoroshye kubona urukingo ibintu bitoroshye Putini turi kurora Putini iyo turi kurora fata toka orosha wowe fata we tonde bagabo barimo bariha wahora n'icyo urusasu ko barekura 5 kuri 2 fata Nowa kuri bagenzi be nta mikino yewe Filimira batwara bakomeje gukurikirana imodoka zikurikira umugabo n'ibishingwe bazi gukurikira umugabo n'ibishingwe ayo bundi aba bashenzi bakomeza kunkurikira kanze mbereke mbere mwahereye va mu modoka siwe umunyamerika ari kubarasuya bari gushaka urukingo rwo gushyira Putin kuvuye mu modoka sha uretse nze ngwerekeza n'ikivomesho mugabo yazanye ikivomesho hano shyiraho ikivomesho akurekurira umuriro katwawe ku modoka hano z'abarusiya yakurekurira umuriro hano modoka z'abarusiya hano ziranacika urusasu kubita iyi modoka hano arazizamura ngo ngwino urore kubita urusasu wahora n'iki Putini ingabo ze zirakurikirwa nzira we kubona urukingo byo ni byoroshye arapfa tu subiza mu modoka moteri sha umva moteri we wipa yaramureba ni Nowa kurikiranye wipa ko ari kugenda shenze bagambanire sha bangwira ndabona urukingo umwana wanjye ntavurwe kumbe barimo barandya sini nanze mbereke yari magenda Nowa ari magenda wibuke ariho babwenga agaruke kurangiza uraha Nova kupisa masasu kuri Nowa sasu sukoyi ndarekura kumbu virusi nimira muzura na minota yamushiranye arimo arakwama segonda ararangiye minota yashize sukoyi komeza kohereza wibuke kwizera byibuza hasigaye minota 6 mbona urundi rukingo sore yaje nawe utangira gupanga simbunda nanjye ndazifite ari he sasu rere fuka wahora n'iki
Ske uyu ari gukwamano ari marakwamano usore ko ari marafata igipimo indukije indege saragaruka busha pakuru sasu kundege pilot kundege byari mucanze virusi imiramuzura yakuyemo hacaho we Sukhoi sigaye yitwaye wabo ndapfuye no wabo yarashwanyutse we jinjinjim yego kabusha tugaruka abari kurya hip hop abari kurya hip hop cyo batazi yuko arabo zakiye hano binikira do barya serif amwe Sukhoi iguye bafite imodoka nziza wayimera umugabo muri rahi imbere kumbe no yavuyeyo Dude, we kanyamuke umeze neza. it's a nice car. Ufite imodoka nziza. If I take a look. Reka ndebe uko imeze. We buretse mwana. Buretse umunota n'iki kijyambere hano. Ibyiza wagasohotse muri iyi modoka kuko ni wemerewe kongera kuyitega. Sora cyane imodoka. Umva motera yicishaho nawo popo z'igikubita. Moteri. Moteri. Sasa kwa kagiye se kiraho ruwipa. Wipa gomba mubone byanze bikunze. Wipa niwe ufite urukingo wibuke. Pilot wacu kuva muri Sukhoi nuko yaparitse. Urukingo hano twese kurubona rwaba ari imari. Wibuke bafite utwo bitera byibuze iminota ikiyongera. Gukurayo kandi karatemba kajya mu muhanda. Tumeze nabi turi bubi. Uyu kwanaza kwata ku rukingo byibuze yikingire yiyongereye iminota. Wibuka twabonye ute hazaho nk'iminsi 2 hajyamo nk'iminsi 2 gutera wapi biri kwanga gutera biri kwanga nk'iminsi 2 byibuze ayibonye byamufasha aratera ari gupfa kubera b'inzombi tu byarakunze bamuha umunsi umwe 28. Ayiwe dore virusi ngiragenda icayuka muri we. Ayiwe awi nimfuye ngo kacwamwe. Dore uko arimo aracayuka. Cyaguka baramuriga. Kamyara muri gase ngo gwinurore. Every one of those bastards is dead. Bisa nkaho rero buri umwe wese asa nkaho yakuvuyeho. Uko biri kose menya yuko buri muntu wese arimo kureba shaka uburyo ubona inzira vuba bataramenya nawe uherereye no yakuzamura umugabo no kuzamura wipa kamodoka gakura kwitaka ushenze jya yahereye no wayifatiramo bucyashya dore wahigaga rero sasa ngarabo umuhigo jinjinjin Putin ni filime tumatorora DJ Mauro yabaraya niwe wakuzaniye aho imodoka yakaguye aho imodoka yakaguye umusore baranika hasi fata kubunda tonde ihubuka amwicanye hubuka sha kubista mu giti nkongara banza utobora ayiwe gusa no abamuteye wakarwigu ndeba mu jombye urutano shenze hano hasha basi warakubitwa ukingo rwaho kabaza n'imbunda ushasha no wano atirwanyo ibibazo tubati turi gukururwa pati cyuma
tonde wowe fata tu toka kure yasike imodoka hano ikomeje guhanuka gusa umugabo yayipanduye kare wari bubi bari kumukoma bari kumujwibura wowe warakubiswe shabu nagenza fata kagusa fata umugeni nanjye ndajomba nde wowe baraha urukingo kurubona ni intambara ni ingugume uretse tonde wowe fata wowe fata ingumi ngumi fata wowe ngumi ziraha shira mu giti ngo to fata ngumi wewe tonde wana mikino gusa ikigabo yatatse nacyo nicyoroshye kiraniga nawe niga nta mikino nta mikino ihi musore baramunize shawe Nowa yaranizwe atangira kwigira mu yindi firi yinjira mu yindi furi sye pa ariwe gusa uko ajyayo rebe ku ruhande aha abona Mutabazi arebe ku ruhande abona Mutabazi aramugeraho ntamugeraho arebe Mutabazi ari ku ruhande kiniga cyane zereka fasha pa ndetse wero gira ingorane mvuga kuri Mutabazi neza yazamuye Mutabazi n'umugabo shidutse hari ikizamu ndapfuye sasu bagutobora umugabo shabu sibyarenga naho imodoka iramwongeza wacafu shewe Nowa nuko yavuyeyo ikesi iri mu rukingo arayifite ubu kwa Putin ni boro muri Amerika ni iyindi dorafandi shyiraho amatara turariwe nuko Nowa yazamutse nuko yazamutse Nowa I know you can hear me. ndabizi urushobora kunyumva And I know you're upset. ndabizi urahangayitse But what you don't understand is ariko ufite kumva ibi ngibi we cannot give this cure. ntabwo uwo muti dushobora kuba twaruha Rwanda. Population is approaching abantu kubona miliyoni zirenga 9 zose zishobora kuba zahita zikora mu ndi muti ibintu bikakomeza kuba bibi. Ndagusezeranije ko umukobwa wawe rwose ndi bumwito neza nundi ndiri sezerano. Ufite kungarura ibyari ibyanjye musore. Everything that's happened is ubikora rwose nakiri ube hagati yanjye nawe. Umukobwa wari marakubarira Nowa out of time. Urimo urasigwanwa n'igihe. Wapi you are running out of time. Ahubwo niwe gihe kirimo kirarangirana. Yo muzana ngo muragurisha mu Barusiya ngo muragurisha ibiki umutumu n'indi ufite. Ubigiye nimwe kirimo kirarangirana. Uwo Putin wigira watanga akajya Abarusiya bashaka kugura twabarimbuye afanda nawe n'umutima wabonye. Reka filime tuyisoreza rero nucikwe Putin igice cya kabiri za bimeze bite yari M production kuva muri M10 Express dusanga yabaraya wumva yari M production. Reka dushimire waduhaye umwanya wawe by'umwihariko DJ Mahoro we wagize uruhare muri filime kugira ngo ibagereho 5 kuri 5. Ucikwe igice cya kabiri tuzagikora tugenda mu gutyo cyo byose utazabicikwa. Filime ariko kiraha wahura n'iki ni Putin. Ibikorwa byose ubicikwe zaba birimo umusore naje kwicara amikino bavroka krani na batuza nuko byose utazabicikwa sha filime kiraha filime kiraha kwa Putin naho bizaba ari umuriro
byoroshye we we ibisasu bazari cikomeye kukonja mu gice cya kabiri uko bizaba bimeze igice cya kabiri uko bizaba bimeze urusasu uzaba rutoroshye ukingwa kandi urukingwa wahura n'iki ucikwa Putin igice cya kabiri wewe ibyoroshye